Halo, Assalamualaikum, Om Tante Brosis. Apa kabar pian semua? Semoga kabar pian semua sehat dan bahagia. Nah, kali ini Ulun Murastafis Channel akan berbagi sedikit pengalaman Ulun tentang bagaimana cara Ulun mengobati ikan Channa Maru Ulun atau ikan maskot baru Ulun yang Ulun beri nama si Yayan berdasarkan lokalitinya yang berasal dari Seruyan. Berbagai penyakit yang Ulun temui ialah antara lain clot eye, sisik keropos, warna memudar, Sirip Robek, serta alat dan obat apa saja yang kita perlukan dalam menangani penyakit-penyakit yang ada di ikan Channa Maru hasil dari tangkapan liar. Oke Om Tante Brosis, sebelum mulai langkah baiknya pengen klik tombol subscribe, like, comment, and share channel Ulun ini agar Ulun semakin bersemangat dalam memberikan informasi mengenai dunia perikanan di Kalsel. Selamat menonton, Assalamualaikum. Subscribe I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Weakness comes and goes, it goes, it goes. My weakness echoes in my soul. Oh, it echoes in my soul. My weakness comes and goes, it goes, it goes.
Oke Om Tante Brosis, sampai di sini dulu video Ulun kali ini. Semoga video Ulun kali ini bisa bermanfaat. Adapun kesalahan informasi yang disampaikan bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video Ulun berikutnya. Ulun pamit. Assalamualaikum.